ki khubor ka batisi TV lawan ra shapi dak orange Nissan looms ho pho near fabricate Shillong ringkat bat ka M Crown Hotel Khandailat Shillong ka 3 Olives restaurant bala play nakbantaban shakriya phi hapo ka jingada jong ka bio bubble antivirus coating ringkat ka Cosmic Kingdom ka jakai le kai bapa ha Shillong bala yada na ka bio bubble antivirus coating bala le da ka Meva Enterprise Henne kesengi ke santri gurung pang arajar arpoi. La lap ya gawe ke Metïap ke walaupun bat ke bom shim lala syupan Ithuh. Yakni ke Metïap lalap narut jang surak ba National Highway kebadan hasau mer siteng apa Shillong kebadan marjan bak office jang ketnat forest. Kat kum ke jing Ithuh jang orang bak Shillong ke sau mer siteng. La ong ba yakni ke Metïap lalap ningkong da ki nong tre jang ketnat forest ki bedang kir kendro ha ke jaka jang kene ketnat rekam. Markum tahi ulaong ba ki la pentep ki bor Shillong yakni ke jingja bat klem dapen slam ki bor Shillong ru kila lej ban pej bat kila pentep sya ki bor pulet kam hadin lo ong ba ki nong Shillong kila lap ya kawe ke syempre akti najan jong ka yeng mani Presbyterian kablawan ra de ki Ksew urang ba Shillong le Ithuh bakat kum ki dak ki bapau la Ithuh ba ka ne ka Metïap ka de jong shenrang brieu henre om shim la Ithuh pat ya ubrieu namar ba ka dur kmat kala pra bat ki jain ru kila jat rathai namar ka jing Patar jong ki Ksew Ini ke jujang taksi step din ba kawan itu ke Shillong Shillong ba selak ke Metïap ini kurang dan ding ba itu yang ada untuk kita ke Shillong di depan dua itu tengah aku orang mak Shillong tak dia kata lakukan ini orang mak Shillong baik orang maknya dengan yang dek sini ke Jakarta ya kan ni kerja ngimpi kerja naduk menu kalau naduk menu kerja akan ke sini ngimpi sini kan dia kerja minyak masuk ni rumah pada highway nalar kata ya kamet yang ni beliau di lalap dah kita ki bertrai forest di bangun dan lek fencing nasai kemudian dia kupus mesti kala itu ya ki senang saya senang tu sabana satu inang kikam jangka senang, bak inang kikam jangka senang, kisah kentip ya yang apa orang bak senang. Dengan sang kentip ya tak kejinja melawan seni bantai pada hadirin petang lagi ya kami dia sampai pada police station ke Jalur Para. Kadur kemat jong ini mak itu. Bakawai ya kami dah kijan lalang Patar dah Ksew bat ya wei sempri akti lalang kanjengai kajan yang mani. Malang anak dah so. Yang mani Presbyterian Shuh.